Ikubingelele mbukelo wami ngiphinde ngikwemukele. Mbukelo wami ngithi ake ngomukeleke engosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli sisesemunye, sisendawonye, sisesekuye ingosi yethu. Njengoba sihlezi sindawonye, njengoba sihlezi sibambisana. Kubuka sesiphikelele ekuphetheni ke babukeli noma singakaphethi kodwa sekuseduze la siya khona. Naye ke owaphikela uMangethe umshishi. Okuyena babukeli olethe lesisihloko ngiyathemba ukuthi sisesemnye naye sisahambisana. Soze sesifike la kufanele sifike khona sinaye sendawo. Asithembe na usengweni sisesonke nkosazana. Ndawonye baba. Dingiswa omkhulu. Bukelo wami ngizothi ke namhla ke ake ngiyibeke ekuthenini inkulumo. Njoba kunomemulo part 4A nje enguhlelileyo ukuthi ngiwenze kanjalo. Ngizocela ucacisa ke mbukelo ukuthi uma ngikhuluma ngomemulo part 4A ngikhuluma ngomemulo okuvela ababukela ukuthi kwa umemulo obizwa ngokuthiwa ngomemulo wesikholwa. Uma kuthiwa ngowesikholwa ingani ngoba wawehlukile kuneminye. Nawo kwakuyinto eyayingandile kodwa ke wawukhona ngokuthola kwami. Uma sikhuluma ngalo memulo wesikholwa kuvela ukuthi babukeli ke kwake kwathi kwenye imishini futhi kwenye isakhiwo kwezabelo kuthiwa kusemishini njoba sazi vele ukuthi khona indawo kuthiwa kusemishini bese kuba nabantu ke abakhe ngaphansi kwayo. Labantu ke bakhonza ke enkonzweni yayo leyo mishini. Kuvela ukuthi embukelo wami into eyenzekayo wathola ukuthi ke kuabanye bamalungu ebandla kukhona ozele indodakazi ebukeka inokukhalipha futhi okubonakalayo ukuthi kungaba khona usizo engaba nalo ebandleni uma kuwukuthi le ndodakazi iyakwazi ukunikezwa ithuba lokuthi iyofunda ifundele okuthize kumayelana nezidingo zalo ibandla. Mbukele kuvela ukuthi isibe senzeka lapho kwaba ukuthi ke ngoba bayenqena banovalo lokuthi iyokhokhelwa kuleli kolishi eyofunda kulona ngemali yebandla. Kwabe ke sekuba khona iqhinga ke lokuthi ke ngempela ke kuzokwenziwa kanjani ukuthi lo mntwana aye kofundela lezi zinto ngoba abazali vele babengenawo amandla ukuthi bangamfundisa. Okwesibili yiwo amakholwa ebandla ayenogqozi nothando nesifiso sokuthi engathi lo mntwana angakwazi ukuthi akufundele lokho abafisa ukuthi akwenze ngaphakathi ebandleni. Kuvela ukuthi embukelo wami ke izinto ezenzeka ukuthi kwafanele bahlale phansi ke bacabange ukuthi uma kunjena kungenziwa njani. Babukele kuvela ukuthi bathi ke uma ngabe ke sebehleli beyihlaziya lento babona ukuthi no into ofuneka yenziwe okungenani ukuthi inkulumo enjengalena ayihlelelwe ukuthi kube nalesi simo sokuqoqa imali okuthiwa fundraiser.
indlela ke engenziwa ngayo lento ukuthi kube nento eyenziwayo esamcimbi okuyona kuzoqoqwa ngayo imali. Okusho ukuthi-ke uma bekuhlela-ke mbukeli kwase kuthola ukuthi no, omunye wabo abebandla bathi hhayi, uyazi imali asiyidingi ukuthi ivele kubantu abangabakholwayo kule nkolo nakuleli bandla lethu. Nabo laba abangakholwa nakubo siyayidinga yabo imali. Kodwa indlela engibona ukuthi singenza ngayo kufuneka indodakazi yakhe usibanibani lona yenzelwe into ewumcimbi. Lo mcimbi ozoba njengomemulo. Kodwa kukhona ezinye izinto engeke sizenze thina kuyo ngoba singamakholwa thina. Okunye kodwa kungenziwa. Inhloso nje ukuthi sikwazi ukubahuha, bakwazi ukuthi-ke baconsise, banikele esiqabethweni. Futhi babukele kuvela ukuthi-ke base bethi-ke nale ndlela ayishoyo futhi bayimukela. Kodwa futhi namanye ama-branch, futhi amanye amagatsha alibandla nawo angacelwa nawo ukuthi alekelele nawo ukuthi kube khona akuphonsayo esiqabethweni. Cha, mbukelo wami-ke kuvela ukuthi emva kwalokho ukuthi uma sekulakhiwe lolo hlelo-ke kwase kufinyelela ekuthenini hhayi, akuyenziwe lento. Uma beyihlela-ke bayihlela ukuthi-ke kuyawufanele lo mntwana angabi umuntu phela ogonqayo njengalokho kokwethu, kodwa nje abe umuntu ongazuli kulezo nsuku okusuke kuzokwenziwa ngakho lokhu abathi bazokwenza impelasonto, kusho ukuthi ngoMgqibelo. Uma belihlela lolu hlelo-ke babukeli-ke kuvela ukuthi into eyenzeka ukuthi kwabe sekuthiwa abantu abazobe behambela le nkonzo, kusho ukuthi-ke lo mcimbi, abantu okufuneke banikezwe umyalelo ukuthi kuzawufuneke bahlale ngokwamaqoqo, ngokwamagruphu, ukwenzela ukuthi uma kufanele basukume beze kulo ndodakazi bezonikela kulesiqabethe esizobe siseduze kwakhe, kube yinto elula ne-organizekile, kungabi yinto engahlelekile. Mbukela uma ngithola ukuthi-ke kwabe sekubuzakala ukuthi isimo esizokwazi ukuthi abantu benze kanjalo kuyawufanele benziswe kanjani, bahlelane kanjani ukuthi-ke manje sekusuma leli qoqo liyokwenza ukuthi, sekusuma leli qoqo nalo liyokwenza ukuthi. Kepha-ke mbukelo wami kuvela ukuthi hhayi, emva kwalokho kwabona ukuthi no, kumele kube khona into azosuka eyiphethe afike ayishiye phambi kweqoqo elithize. Uma leli qoqo seliyibuyisa lento, kuzawufuneka emva kwalokho-ke ebese-ke sebekhokha-ke, sebeconsisa-ke imiconsiso-ke iminikelo. Kwazise phela ababukeli, imali thina abantu ebesingaba nama kuthiwa sibanayo kwakuyeyinsimbi, futhi ama-coin. Le yiphepha ibingaphathwa nje umuntu ewubani angaphatha imali yephepha. So yingakho kwakufakwa esiqabethweni, ngoba isiqabetho sakhiwe ngesimila, ngakho siyisitsha, sinjengebhawuli lenithengayo laphana emashophu, kodwa khona kwakuyinto eyayenziwa ngesimila. Asithembe wena osengweni usisesonke. Ngisekhona. Sibonge Dingiswayo. Mbukelo wami-ke kuvela ukuthi-ke ey'ngxoxweni-ke njengalezo ngoba phela babeyihlela lento beyihlukanisa. Cha, kwatholakala ukuthi hhayi, indlela engenziwa kungcono uyise avele umntwana amphathise umkhonto. Iwona ofike awuhlome phambi kwabo lawo bantu. Uma bebuyisa-ke bewuletha kuyena, lapho-ke ukuyobe-ke sebekhokha
aphinde futhi asuke ayohloma phambi kwelinye iqoqo kanjalo kuze kube bayaphela abantu abakuleyo ndawo. Babukela into engayiveza lapho ukuthi lapha sikhuluma ngabantu aba-organize le nto yabo ngenhloso yokuqoqa imali. Laba bantu bayihlelile, abayiphumputhe le nto abayenzayo. Abantu abazozoba zithameli zale nto, abantu abanolwazi, abantu abangabebandla, kungaba bebandla khona la, ngaba bebandla ngokwama-branch, kodwa ngoba le nto uhlelo lokuthi kuzobe kwenziwa into enjena, baqoqene-ke bafikile bakhona. Ebese-ke kuba yikwamalunga-ke omphakathi ayesuke eza nawo ezobuka umemulo wesikholwa. Kwazise phela abantu laba benkolo yesintu bebethathwa njengabantu abangakholwa, abakholwa kuyibona kuphela abenkolo yesilungu. Ngakho-ke lokho-ke kwakwenza-ke ukuthi-ke bakwazi nabanye ukuthi-ke bezosondela nje bebuke ukuthi-ke lo kuthiwa umemulo wesikholwa ngawube ungonjani. Kwazise-ke babukeli bafihleliwe abantu ukuthi le nhloso lena iyini, kepha batshelwe nje ukuthi kuzobe kuwumemulo wesikholwa. Saphinde sabuya mbukeli, saphinde sandawonye. Mbukeli-ke kuvele ukuthi cha-ke wabe selihlelwa-ke lolu hlelo oluqondileyo ukuthi kufuneka yenziwe le nto. Cha-ke bathathisa isigaba sokuthi ngabe uyagonqa kodwa nje angabi umuntu oluvanzi ngenhloso ukuthi phela ukuhlonipha into awungakho ukuthi kuyinwenkolo yesintu kuphela, kepha-ke nabo ngoba usebhandeni lokuthi le nto eyenziwayo ikwazi ukuba yimpumelelo phela akwazi naye ukuthi ayofunda ekholeji lapho afuneka ayofunda khona, afundele lokhu abakufisayo ebandleni ukuthi akufundele. Hhayi kubuye kodwa babukele cha wayehlala kalinde kufike usuku lokuthi-ke uma kuwukuba sekufanele ngakusasa hlasimbenini kube khona lo mcimbi. Laba-ke abanye hleze abasuka makude kodwa abazihlobo zayo-ke lo mntwana, abazihlobo zabo labazali bakhe babefika ngayizolo, futhi into izoba ngakusasa. Kuve ukuthi mbukeli-ke kwabona babenakho ukuthi bakwenze okungaba umdlalo nje hleze ebusuku wokuthi kube into enjengale siyibiza ngokuthi indishi, babe nomdlalo udlalwa ngayo imali njalo. Kuze kuthi uma sekuthiwa sebonto ayisebekhathele-ke cha sekuyobe sekulalwa-ke sekulindethwe ekuseni kuvukwe kwenziwe inhlelo-ke manje zokuthi kwenziwe. Nabo-ke futhi-ke kufuneka bukele ngobeka ukuthi ngenxa yokuthi phela-ke ibhizi enjengalena ibhizi edinga ukuthi kuhlinzekwe phela. Ukuthi bangamakholwa-ke bona kusho ukuthi abafuyile futhi akusho ukuthi abahlabi uma kudingeka inyama ibe khona nabo. Futhi nayo-ke indodakazi yayihlatshelwa-ke inkomo, kungayihlatshelwa kodwa kwakuhlatshelwa lowo memulo wesikholwa-ke ohleliweyo owona ozobe wenziwa. Umehluko mbukeli ukuthi-ke lo memulo wesikholwa-ke akukho umuntu ozobe embethe umhlwehlwe, akukho umuntu ozobe echolwe nenyongo ngawube kuphi kuphi. Inhloso yalo memulo ukuqoqa imali.
Buke lwami-ke kuvela ukuthi-ke cha, lwakube sekufanele-ke ekuseni-ke kuvukwe kuphekwe njengoba kufanele kuphekwe. Hambe-ke nabo lake laba bayemfuleni-ke bayohlamba bonke laba abazobe-ke benandisa-ke le memulo wasesigcawini. Owuwona memulo-ke obese kufanele ukuba ube nguphetha vele ngoba uzoqala khona esigcawini uphelele khona. Bahambe-ke baye emfuleni, bafike emfuleni-ke bahlambe-ke cha, bay'hlalele khona-ke nabo. Kwazise phela ababukeli akufanele uma ngabe benza lento yabo bayenze ngendlela ukuthi ize ixwayise ukuthi ngempela ngempela, kodwa kuthi kukhona okunye, kube kukhona okunye futhi okuthiwa cha, lokhu asikwenzi ngoba siyakholwa. Futhi babehlala-ke emfuleni-ke nabo, balinde-ke umnikazi wodaba naye alihloniphe udaba olungaye. Kufika isigaba sokuthi kufuneke bakhushulwe-ke beze esigcawini-ke la sekugcwele khona iy'nkumbi ngoba phela abantu basuke sebefikile sesigcawini abakhonjiswe ukuthi isigcawu sobe sikuphi. Hhayi-ke, futhi-ke mase kufuneka kufika isigaba sokuthi bakhushulwe-ke bese cha, ehla-ke nalo mkhonto-ke azofika amnikeze wona undodakazi ukuthi iwona-ke azobe ewusebenzisa phela ukuthi awugwaze phambi kwalelo qoqo labantu kanjalo. Cha, babukele-ke vele ukuthi emva kwalokho bese bekhushulwa-ke abantwana-ke sebeya-ke esigcawini. Lapha ababukeli kuvela ukuthi abantu ababecula iy'ngoma ey'hlukene, zibe khona nezingamagama esintu, amanye abe ngawesonto lalayo leyo nkolo, layo leyo nkonzo. Kube mnandi nje esigcawini kodwa nje into ayekhuthele ukuyenza umnikazi wodaba ukuthi kufuneke asuke ayogwaza phambi kwabantu, afike awuhlome, abuye azocula nabanye, babuye nawo umkhonto lelo qoqo, leyo group leyo yabantu, fike bayihlome kuye, bathele, bathele, bathele esiqabethweni. Aphinde futhi ngokunjalo kuyiwe kwabanye kuze kufike esigabeni sokuthi hhayi bona ukuthi hhayi-ke engathithi-ke sebehanjelwe bonke abantu ngokwamaqoqo abo abalapha esigcawini-ke, hhayi, useyaqala kubaba wekhaya, cha, useyabonga ukuzimaziswa kwakhe nanokuhambela kwabantu kulo memulo ongajwayelekile ongowesikholwa. Emva kwalokho-ke sebesho ukuthi cha, hhayi, seyayivala inkundla, ubecela ukuba-ke abantu badlule-ke ekhaya bezokwazi ukuthi babuse ngoba phela kukhona nokudlikayo, kukhona nokuhabulekayo. Kwazise phela indlela yehuha emahuhwa abantu, okunye kuyaye kunyathelwe nje engazathi akubonakalanga ukuthi bengafanele hleze kube khona kodwa kugcine kukhona, futhi ukuhabulekayo kukhona. Kuvela ngibukela ukuthi-ke uma ngabe-ke sebebusile-ke abantu baqede bahamba-ke behambe bencoma udaba, siwubonile besingawazi umemulo okuthiwa umemulo wesikholwa, kodwa siwubonile namhlanje. Ngakho-ke futhi-ke nemali, ayi, uyitholile leya ntombazane ngendlela abantu ebebekade benikela ngayo. Okungenzeka ukuthi uhlezi imali yakhe ubaba, okungenzeka ukuthi imali yayo intombazane, asazi kodwa khona uyitholile, sekusho abantu uma bexoxa behamba. Kuvela ukuthi embukeli abanye baba uthi noma usuphelile-ke bengenqeni ukuthi hhayi ake kuvulwe isigaba sokuthi-ke manje-ke kudlalwe ngayo imali. Futhi lokhu thina esithi thina ukudlala indishi, kuthiwa kushawa indishi. Baphinde bazenze izinto ey'zokwenza ukuthi kufanele kukhokhwe. Bakhokhe futhi, baqophisane ngezinto, baphikisane ngayo imali. Athi omunye ngalo R2 wami ngithi akube ukuthi, athi omunye hhayi ngalo R2.50 wami ngithi akube ukuthi, athi omunye ngalo sihlanu sami sosheleni ngithi akube ukuthi, athi omunye ngaleli 10 losheleni akuthi.
ngokuba imali phela kwakuyimali eluhlweza futhi inesisindo ngoba uma sikhuluma iqiniso ngoba niyazi nani babukethu kufe kube khona imali eyinsimbi, kube khona imali eliphepha. Uma njalo amandla emali ehla, kukhona enye ekade iyiphepha egcina yehliselwa kwinsimbi, kusho ukuthi yehliselwa kumakhoyi. So-ke nje kithina bantu kuvela ukuthi besisebenzisa kakhulu imali eyinsimbi ngoba iyona ebesigcina sikwazi ukuthi sibe nayo uma kufanele sibe nemali. Kodwa-ke eyiphepha-ke ibinabaniniyo. Yize iyinsimbi kodwa ibiyenza umsebenzi omningi. Ithenga izinto ongeke uze uzukholwe ukuthi zithengwe ngalowo mali. Ngakho embukeli-ke kuvela ukuthi uma sebewudlalile umdlalo wabo wendishi-ke, hhayi-ke, ebese-ke cha, sekuyabongwa-ke kuyavaleliswana-ke kuyahlukana-ke basale-ke laba-ke abangabahleli bayo le ndumezulu-ke yomcimbi bayibale. Kwenzeke babukeli kuvela ukuthi imali ibe ngokwedlulele kule ibivele vele idingakala ey'dingweni zesikolo, ey'dingweni zasekholeji, obekufanele lo mntwana akhokhelwe ngayo. Kusho ukuthi bafukeli-ke ibandla laligcina lingazange layithola selifaka isandla esikhwameni salo ukuze lenzele lo mntwana ngoba wawusuke usuwenziwe. Umsebenzi walula ngokwenza le-fundraising yokuthi kuthiwe kumemulo. Kube kunjani? Kungememulo. Kepha ukuze abantu bezokwazi ukuthi babuthane, kufuneke kumenyezwe ngegama lomemulo futhi baziswe nabo ukuthi kuyofanele uphathe okuncane noma ngabe utiki, noma ngabe 5 cent noma malini, leyo mali onayo ongaba nayo ngoba ekugcineni kuzophinde kube nesimo sokunikela, kube nesimo sokuphosa esiqabethweni. Ngakho-ke mbukeli, angifuni ukukhuluma iphutha uma ngithi kukhona okunye ongaphezu kwalokhu engakubekelwe engakutshelwayo mayelana nalo memulo wesikholwa. Umemulo mbumbulu, yilokhu engakuveza nengasho ukuthi uma ngithi imemulo ebengiyazi ihlukene izigaba ezine, ngiyawubala nawo lo wesikholwa. Omunye wayo ememulweni ebengikhuluma ngayo. Bukelwa wami-ke ngicela ukuthi ngumeme futhi ukuthi memulo part 4B engizoba nawo, ngizocela ukuthi ube khona. Lo memulo wembukeli uzobe umemulo uqoqa zonke. Futhi yonke le memulo izobe ihlangene kumemulo owodwa. Ngiyakholelwa ukuthi-ke uma senginethulele lowo, hhayi, kube-ke nami-ke sengithakwe ngihlehle, ke ngiphinde ngilalele ukuthi ukhona nomunye umlaleli oyobe esilethele esinye isihloko ngoba cha lesi kaMazwane ngobe sengisiphothulile kumemulo part 4B. Ngibonge kini labenkosi, ngicele kakhulu ningakhohlwa futhi ukusubscribe. Uma nje ividiyo nje siqale ukudlala lo mbhalo obhaliwe subscribe, uyawuchofa mbukeli, futhi-ke uyaziregister ukuthi ulilungu lale channel. Uma sekubhale nje kwathi subscribed, usuke usuyirejistile. Kodwa uma ngabe usuvele usukwenzile phambilini, ungayikhathazi ngoba kuzobe kukuvezela vele ukuthi wena usubscribed, ukuthi umuntu orejistile kule channel, ulilungu layo. Ngoba nawo amalungu ma-under, i-channel iyakhula izuza ney'nzuzo zokuthi ikwazi ukuhlonipheka, ikwazi ukungena nakwezinye nezinye izigaba zakwa-YouTube. Ngakho-ke mbukeli wami ngiyangicela, ngiyanxusa, ngiyanxenxa, uwuchofe nje lo mbhalo. Uma usushintshile wabhala wathi subscribed, kungenzeka futhi uphinde uveze into enjengensimbi le
yesonto likenqe nawe uyichofe leyo nsimbi. Uthi uma usuyichofile kuzobe sekuvela ama-options awu-4. Ungahluphiki, chofa le ebhalwe nje all, ALL, uqedile. Uma wenze lokho kokuchofa lo all, usuke wenzela ukuthi uma kukhona ividiyo engiyifakayo e-channelini, ebese u-YouTube wakhe ekunotify ekwazisa ukuthi hayi sekukhona ividiyo entsha esingenile. Usukwenzela kodwa uma usachofa usubscribe usuke i-register uzokwazi ukubona namanye amavidiyo akhona. Kodwa okuzokwazi ukuthi kukwazisa ukuthi ayibona sekunevidiyo engenileyo ukuthi uphinde ungene kule ndawo eyinsimbi le ekenqezayo. Mawuchofa wona bese-ke kuba nama-options avelayo, uvele ungalokho ufuna chofa lo all nje ophezulu option 1. Emva kwalokho usuqedile-ke, usulilungu uphinde futhi wawazi ukuyicuphela u-YouTube wakho ukuthi akunikeze isaziso sokuthi sekukhona ividiyo entsha esingenile usungayi kuyibukela. Nina benkosi. Iko